yabona le corruption ye-CAF bafana bakithi corruption engasoze yaphela. Angithi mase kukhona uMotsepe kuzoba ngcono, kodwa kuyacaca ukuthi lezi zaseNorth ziyalidetector nje ibhola la e-Afrika lilonkana bafana. And zilidetector ngendlela futhi ekude ejulile ongeke uzuyibone. Yabona nje lana ubonile ukuthi istadium besigcwele kanjani, sigcwele lezi zaseGibhithe nelezi zaseMorocco ezosupport iGibhithe. Bayazi vele ukuthi Egypt izoletha i-revenue eningi in scale than South Africa, because South Africa musuka la eSouth Africa eMorocco kukude kakhulu, uyabo. Vele abaningi abantu abazotravela besuka la eSouth Africa beye eMorocco beyobuka i-AFCON. So ukuba khona kwe-South Africa kwi-AFCON nokuba khona kwe-Egypt kwi-AFCON okuzoletha imali eningi ukuba khona kwe-Egypt. That is why uMzansi uzochathelwa nje futhi uchathelwa lento eyenzekile nje, ngoba le mithetho esiqhamukayo manje ukuba ibiya-against thina ubuzobona ibizobekwa leya penalty, ngoba nakumdawu bekumele kubonakala ukuthi ubhekile ubengaqondile ukubeka isandla ebusweni sikaSalah, kodwa akaconsideranga lokho ref ngenxa yokuthi uyazi ukuthi i-instruction ithi lona ozokwenza imali eningi wena umuntu esimdingayo ngoba sifuna imali lana, sizokwenza imali la. Vele i-attendance incane for lama team ako-Central nako-South Africa uma i-AFCON ihostelwe eMorocco eNorth. Lama-Arab nje vele kahle kahle corruption, bane-corruption enuka phu. Omutsepe kufanele bevele behle kulezi zikhundla behluleka ukuyiqeda le corruption. Futhi iFIFA fanele ithathe inyathelo ngendaba yale corruption ye-CAF bafowethu, ngoba iyanuka i-corruption lapha, futhi corruption endala ejulile ongeke usayenza lutho. Ngeke ungitshele ukuthi umuntu usengabamba ibhola ngesandla uref ajaje athi free kick, kumele ahambe uyo-check i-VAR afika ayibone ukuthi ibhola ulibambile umuntu ulibambile ibhola ngesandla umuntu futhi ulibambe ngaphakathi, bese yashintsha ethi yena akuyona ifoul leyo. Sekunomthetho omusha ukuthi umzimba uma uhleli uyohlala phansi wonke usuke ungekho in control of isandla sakho, kodwa muzobuka lana lo muntu ulibambe ibhola esami ngonyawo olulodwa ngisho lwesibili unyawo belingakahlali phansi. Lowo mthetho if ubu-aplya bengamele u-aplye kule situation, kodwa-ke hayi, soke sibone abafana bakithi ukuthi kuyogcinaphi, kuyobawinisaphi lokho. Ngeke kubenze bebe ney'tadium ezinhle njengathi, ngeke kubenze bedlala ibhola elimnandi njengathi lokhu abakwenzayo.